Ćao babi i dedi. Završavam fakultet i pitam se o svojoj budućnosti. Šta bi bilo najbolje izabrati? Shvatio sam da to svakako nije grad i da bih se najradije vratio kući i živeo od svog rada. Pa sam odlučio da je najbolje da napravim film na tu temu. Poklonim ga svojoj familiji. Shvatio sam da je naš kraj prepun samorastećeg voća kao i lekovitih biljaka. Ima oko 15 vrsta lekovitih biljaka i 10 vrsta voća koje niko ne bere. Naišao sam na ljude koji već par godina unazad razvijaju recepte za lekovite marmelade koje su na zapadu dobro cenjene. Pored bilja koja samo raste, pronašao sam par lekovitih biljaka koje bih sam uzgajao. Aronija, brusnica i tako dalje. U Srbiji postoji oko 150.000 praznih starih kuća od blata, koje u sebi imaju najjaču drvenu građu staru i po 100 godina. Reciklažom tih kuća može se vrlo jeftino i brzo izgraditi